Dobar dan, dragi moji gledalci, dobrodošli na Solarni uređaj kanal. Želim da vam predstavim koliko stvarno ovaj frižider vuče na modifikovanom sinusu inverteru, pretvaraču napona od 3000 W. Ovo je jedan unimer koji meri ampere na izmenične jednosmerne struje sa ovim ovdje papagaj klještima, takozvani. I sada ću da ih prikačim na plus. Znači 12,56, 13 ampera. Uvek se kači na plus ili na fazu. Ovdje sada vidimo da solarni panel puni strujom 8,18-20 ampera. Tako da sada znate koliko iz akumulatora vuče jedan frižider, a ovdje na izlazu tu je 220 i tu on vuče samo 1 amper. U sljedećem videu ću to da vam pokažem kako i na koji način ću da izmerim koliko vuče ovaj frižider. Hvala.